Mu gihe iyo ugiye mu masoko agiye atandukanye yo mu karere ka Musanze, by'umwihariko mu isoko rya Kinkware, ugenda uhabona abana batari mu mashuri kandi bagakwiye kuba bari ku ishuri. Kubera navuye mu ishuri mbese nakwiga byarananiye, nuko maze mbese ugasanga mwana mbese ugeze nko mu myaka 5 aramfashe nyina nyiri mu 2 mu 3. Namutangije mu mwaka wa mbere, umwana mwarimu akaza arampamagara ngo ari kwirirwa inyuma y'ishuri, ubwo ndongera musubiza ku ishuri. Ngezeyo mwarimu ati gumushubije mu rugo, wenda uzamutangiza mu kindi gihembwe ca kabiri. Umwana namushubijeyo, maje kumusubizayo umwana nkagira ngo ari kuja kwiga, rimwe na rimwe nkamuherekeza. Mwarimu arambwira ati nta kintu na kimwe kiri kwinjira mu mutwe, yigaga ku mashuri kuri Pepudi, ati nta na kimwe kiri kwinjira mu mutwe. Umwana niho nahise ngira ntemukuramo. Mwibarura rusange ry'abaturage n'imiturire ryo mu mwaka w'ibihumbi 2022 ryakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare, ryagaragaje ko mu turere tugize intara y'Amajyaruguru abana bari hagati y'imyaka 12 na 17 batari bari mu mashuri, ntihagaragare n'ahandi babarizwa. Nabo abana dufite muri segonderi 22 kw'ijana bafite imyaka, biratubwira ngo hari abana 78 77 hafi n'ibice 7 bagombye kuba bari muri segonderi ariko batabiri. Bashobora kuba bamwe bakiri hano muri primaire cyangwa se bari ahandi hantu abashakashatsi bagafasha kumenya. By'umwihariko mu turere twa Musanze na Burera, iri barura ryagaragaje ko abana benshi bari hagati y'imyaka bataye ishuri. Za Butaro za Cyanika urabona ko hari abana benshi bafite imyaka 12 na 17 bagombye ko bari mu mashuri yisumbuye cyangwa se wenda abanza ariko bari out of school, ntabwo biga. Ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare ubwo cyagaragarizaga intara y'Amajyaruguru iby'ubu bushakashatsi hibandwa ku bireba buri karere, Uwera Parfait, umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Gicumbi ndetse n'umuyobozi w'intara y'Amajyaruguru, bose bashimangira ko iyi mibare cyane cyane y'abana batari ku ishuri kandi bagakombye kuba ku ishuri ngo ibahaye isomo ryo kugira icyo bakora. Twatewe impungenge n'imibare y'urubyiruko ruri hagati y'imyaka 12 na 17 rutari mu mashuri, rutari aho bigira imyuga y'igihe gitoya, rutari mu mahugurwa yariyo yose, rutari mu mirimo. Urwo rubyiruko twabonye turi ku kigero cyo hejuru mu by'ukuri. Iyi mibare rero iradufasha kuza dusubiza koko ibibazo bihari n'igenamigambi dukora, tugakora dushingiye ku mibare ifatika. Rero n'umwanya mwiza kuri twebwe nk'intara, uturere, wo gushingira ku mibare igena bikorwa byose dukora. Muri rusange ribarura ryo mu 2022 ryagaragaje ko abaturage 2,038,511 aribo bari batuye mu ntara y'Amajyaruguru, bari ku kigereranyo cya 15% ry'abatuye igihugu cyose. Umuhoza Honore, Flash TV, mu Majyaruguru y'u Rwanda.